OK, čau ľudí, počkajte, idem si dať slúchatka. Potom ma moc nepočujete, OK. Beriem si aj masku asi, neviem. OK, dávam si. OK, tak... OK, takže teraz lebo ja si myslím, že on sa asi nastval. Priateľ, hejter. OK, jak to vyzerá na hejter Zik serveru? Jak to vypadá na Zik serveru? OK, tak tu je Zik server. Niekto sa ma tu niečo pýta. Keď netočíme, tak takto tuto vypadá. Neviem. OK. OK, sme tu, tento len chce ísť rýchlo. OK. Zapneme výťah. Teraz sme vykradli, z banku sme vykradli teraz. Wow, dobre. A helikoptéra tu je, OK. Ja to budem stáť. Čo robí on? Čo robí Dominik? OK. Wow. Chodia za mnou mega veľa fanúšikov. Oni nevedia, že my točíme, ale chodia za mnou mega veľa fanúšikov. Nie zase mega veľa, ale niektorí niekedy chodia. Tu sú. Aha. OK, hospital a veliteľ policie Zik a veliteľ FBI a veliteľ Amirocie a veliteľ Zik agencii. Aha. OK. Počkať. OK. Neviem, čo mám ja hovoriť, ale ja fakt neviem, čo mám hovoriť. OK. Našli jsme, co jsme hledali. Naše děti? Jasně, možná tam budou. Líbí se mi, jak máte krátké ruce v porovnání. Máme to. Cítím zvláštní ledově svěží chuť emocí. Oh yeah. Ajajaj. Jak jste mě poznala? Na pleši ti vyrašilo straniště. Dorůstají vlasy. Prozrať mi svý tajemství. 10 let? To vždycky to má háček. Chce si to vůbec někdo koupit apartmán? Odpověď bude ano, ale nehoňte mě. A když odvolil si za mě, kterého soudce si v těch bezpečných... Joj. Joj. Moc se omlouvám, taky.
Hneď som tu. Počkajte. Vzpomeneš, až nebudu mít na tvoji vysokosti. Líbilo se i na tvoje třídní schůzky, zatímco já půjdu do kina. Ok, máme to. Takže čo? Ale budeme mít aspoň vezený pro vacancy. Áno. Tak hlas. Súhlasím, bude to. Psaní je prostě na záchodech a hraní je tak akorát pro ožralý. Jediný důvod, proč televize existuje, je, aby ukazovala reality show, ve kterých Ok, teraz to bude. práce. OK. Zatiaľ to tu je dobré. Nie je tu žiadna nuda, hlavne zábava tu je. A ešte nie je ani gola väčšie, to by bolo tak. Ako má pravdu, no. Jo, souhlas. Jo, som Slovak, len hovorím po česky, lebo je Čech. Jo, souhlas. OK. Ale kdo bude velitel vežený, píše MRVS. Nevím. Asi. A jo, pane. Asi bude velitel, ak sa volá more. Jak sa bože volá on, jak sa volá ty kokos. Nevím, asi to bude, jak sa volá, smrti. Ja neviem, ja ukážem ten emoji, neviem. Ne, to sa... Napíšte to na cedulku. Nevím, asi... Jak sa... Nevím, asi dangle smrdí. Napíš. Nevím, asi dangle smrdí. Nevím, asi dangle smrdí. OK, dávam asi všetkým admin. Aha. Hello. OK, a kde je vlastne Dominik? Neviem, jestli s tým bude souhlasit kancelár velitel. Ako ja neviem. To väzený. A mohu byť. Väzený. To bude rekonstrukcie. To bude Dexuli. To bude Dexuli. Můj táta byl vždycky hrozný brzo.
Beckham's. Beckham's tam dosiel. Beckham's. Myslím Dexuli. Ok, ale já budu hlavní dozorce. Prišel Beckham's. Poď. Dexuli. Beckham's. Zrovna vedu Stanleymu na hormonovou Look up your stuff first. Na stop. Oh. Oni. Richa, poď. Richa, poďme. Beckham's je zlutý, ne? Beckham's je... Vy za to zaplat... Beckham's je... Žlutý a nekedy fialový. OK, musíme rýchlo chytiť Beckhamsa. Beckham's je žlutý a niekedy fialový. Ale to píše toto. Tak, čo? OK, rýchlo, bežím. Poď. Nasadajte, OK. Ideme, poďme. Dexuj, máme ťa. Rezím lentilka. Kde si? Tu si, máme ťa, poď sem. Poď sem, ty kokos. Poď sem, mám ťa. Muahaha. Máme ho, skoro máme. Aj tak by sme lepší. Au. OK, bereme, rýchle. Kde to je, Dex? Kde to je? Poď sem. Ja som sa vybúral. On je tam. On asi ide cez Madison Lake. Ty kokos. Ako to byl temný Luigi. Protože on je fakt dobrý stavitel. Pane Dane, potřebujem asi pomoc. Haha, idem vám zničiť banku. Co se deje a nezničte agenti strom. Uhehehe. Hrasí lentilka. Mamo, poď sem, ty vole. Dorazím ťa. Poď sem. Kamo, berte všetko. Myslím, že sme mu zlomili vetež. Kamo, rýchle, ona mu uteče, ty vole.
Ja vás dostanu druhý... Jak to mohol urobiť môj brat? 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 Ale to není reál. To je určite len sen. Ty kokos. KitKat. Mám ho. Poď, rýchle, kde je Dan? Danisko, poď sem. Danisko, kde si? Danisko asi unieslo. Mám jeho faro. Tak, zničili sme mu úplne auto, ty kokos. Wow. Ty kokos. Random som točil, že čo? Random točím, že čo sa deje na mojom serveri, keď sem deda nezbeda. Random točím videu, že čo sa deje na Zik serveru, keď netočíme. A toto, aha. Náhodou prišiel nie naozajský Vekens, fake Vekens a išiel nás tu roztrdiť. Normálne mu zdalo sa mi to, alebo je u našej banky. Ty kokos, aj banku nám ide vykradnúť. Au. OK, kde? OK, tu by mal byť. Mám ho. Kde? Ajaj. Kto tu je? Vekes. Vekes. Mám ťa. Máme ho. Vekens a zlutý. Je zlutý, ne? Rezím lentilka. Odvedz ho. Nie. Odvedz ho. Odvedz ho. Nie. OK, už ma aj uši bolia. Ty kokos. A toto čo je? To je iba niečo nahore. OK, tam musíme doleteť. Poď. Rezím lentilka. Coca-Cola. Ty kokos, ja som sa... Počkaj, kde mrve? Kde je mrdej ty? Nie, ja vás dostanem.
OK. Mám zamknuté, otvor sa, more. Si úplne LOL. Ja vás najdem a zbujem. Tak sa naučí písať. Ty kokos! Utečol na paciel! Ty sviňar, ja to je sviňarsky, daj sviňa verši. Mám ho. Jak sme ho tam rozdali, Hej, ty kam ideš? Bro. Zaklincujem ho. Kamo ti píše? Vyjebe. Kamo tento, furt. Kamo, daj mi ho. Dango smrdy, daj mi ho, inak ťa vyhodím. A inventory. Jak mi to kričí do slúchatko. Haha. To není pre... Uhahaha, som vás usiel. Telesviňar. OK, videjko končí a dajte like a odber. Čau.